Ovo je jedna od tek nekoliko punionica za električne automobile u Hrvatskoj. Samo za usporedbu Slovenija ih ima već više od 200. No unatoč popriličnom zaostatku i Hrvatska počinje subvencionirati kupovinu eko vozila. Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuli su projekt poticanja nabave vozila sa smanjenom emisijom ugljičnog dioksida. Za to su za ovu godinu namijenili 7 milijuna kuna. Takav potez se očekuje već godinama, pričamo 10 godina otprilike u zapadnoj Europi imaju subvencije i to se pokazalo u nekim državama kao jako dobar potez. Recimo u Norveškoj samo u Oslu ima više električnih vozila nego u čitavoj Njemačkoj zahvaljujući subvencijama i povlasticama koje imaju vozači. Država će tako sa 30.000 kuna sufinancirati kupovinu hibridnog automobila, sa 50.000 kuna kupovinu hibridnog plug-in automobila, a sa maksimalnih 70.000 kuna nabavu potpuno električnog auta. Upravo se takvim autom već 2 godine u testnoj fazi koriste u Energetskom institutu Hrvoje Požar. Punjenje elektrovozila je vrlo jednostavno, sastoji se od nekoliko jednostavnih koraka. Dakle, prvo se priključi vozilo na mrežu i ID karticom se logira vozilo na punionicu. Na ovu punionicu punjenje ovog auta od 0 do 100% baterije traje oko 4,5 sata. Broj punionica trebao bi se povećati s povećanjem broja električnih automobila, a dok se to ne dogodi mogu se puniti i na običnu utičnicu za struju. Apsolutno. Ovi auti su prilagođeni sa svojim priključkom na 16 ampera. Dakle, 16 ampera je klasična utičnica koju svi imamo doma u garaži, u kupaoni, u kuhinji. Dakle, to je priključak snage jedne perilice suđa, jedne perilice rublja, jednog klima uređaja. I dok je na našem tržištu svega nekoliko potpuno električnih modela koji su cijenom još uvijek nedostižni većini vozača, to će se barem djelomično ispraviti subvencijama. No zato je mnogo veći izbor hibridnih automobila koji bi sada mogli doživjeti pravi boom. Klasični hibridi su sa zadnjim trošarinama, cijene su im pale skoro na razinu nekakvih usporedivih dizela. Ako će se još dodatno subvencionirati, mogli bi biti jeftiniji od dizela i zato mogli bi biti i popularni. Od 0 do 100 km/h za samo 4,5 sekunde na struju. Prvi smo se u Hrvatskoj provozali novim modelom prestižnog američkog proizvođača električnih automobila Tesla. Proizvodi se u Silicijskoj dolini pored Apple i Googlea, no Tesla Model S još se ne može kupiti na hrvatskom tržištu. Limitiran je sa brzinom 215, 210-215, znači 420 konja, 600 nešto preko Nm i range mu je ako voziš u prosjeku negdje do 100, 90-100 mu je 500 km s jednim punjenjem. A trošak, ako bi punio doma, recimo je to 5 eura, 500 km. Ne? Brojke su to koje se itekako mogu mjeriti sa konvencionalnim automobilima, u mnogo čemu su i bolje. Cijena održavanja ovakvog auta mnogo je manja od benzinskog ili dizelskog, jer se elektromotori gotovo nikad ne kvare, a u autu nema nikakve tekućine osim one za pranje stakala. Cijena od oko 80.000 eura u Sloveniji dosta je visoka, no i dalje niža od slično opremljenih europskih luksuznih automobila. Osjećaj za volanom ovog Tesle je stvarno drugačiji nego bilo kojeg običnog automobila. Sličan je osjećaj i izvan njega. Naime, i dok je upaljen, Tesla je potpuno tih, kao i svi električni automobili, što bi neopreznim pješacima u prometu moglo postati neugodno iznenađenje.